Igitondo cyiza, igicamunsi n'umugoroba mwiza, nshuti z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye, Songa News ibategurira zirebana n'umutekano, politiki na diplomasi mu bibera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Shuje abatwumvira mu Rwanda ndetse n'ibihugu bitugaragiye birimo Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo z'amakuru birumvikana ziba zibanda kuri politike mpuzamahanga. Turaganira byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa. Turaza guca mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, babyire byinshi bigezweho by'umwihariko shyashya ku ntambara ikomeje kudutumba hagati ya Israel ndetse na Iran. Turi bugane kandi mu burasirazuba bwa kure, bwire byinshi byisumbuyeho hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Gupfa gace ka Kashmir ni ingingo ikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi bimaze iminsi ibikozanyaho. Kuri ubu rero ibihano ku mpande zombi cyangwa se igisa nk'ahari ugufunga amayira ku mpande zombi nibyo biri gukorwa hagati y'Ubuhinde na Pakistan, ibihugu byahoze ari kimwe ariko kuri ubu bitagendera ku mahame amwe, ndetse byombi mbibutse ko bitunze arme nucleaire. Nacyo Ubuhinde bwakangisha Pakistan kimwe nk'uko nacyo Pakistan yakangisha Ubuhinde. Ibisirikare byombi bikomeye, ndetse iyo kimwe gikangishije ikindi kirimbuzi kikibutsa ko nacyo mu bubiko bwacyo gifite kirimbuzi. Muramenya byinshi rero ku byo Narendra Modi, ministre w'intebe w'Ubuhinde, akomeje kuvuga kuri Pakistan. Turi buze kubikomozaho, ari nako turi buvuge ku Houthis muri Yemen bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo ku kigo cya gisirikare kiri hafi y'umurwa mukuru Tel Aviv. Houthis baharasheho misile ballistique baza kubyigamba mu masaha ya mukanya atambutse. Turaza kuvuga byinshi kubera mu burasirazuba bwo hagati, Aziya yose muri rusange, amakuru yose arebana na politiki ndetse na diplomasi turaza kuba tuyacamo. Turaza kandi kuvuga bike ku mugabane w'Uburayi hagati y'ibyo Perezida Vladimir Zelensky akomeje kwigamba muri rusange. Reka byose rero tubicemo, tubive umuzi n'imuzingo ndetse mugeshe bangana. Isonga News niyo ukurikira umunsi ku munsi. Reka mubwire ko akora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, abo dusanzwe tubana umunsi ku munsi mbabwira ko nishimira kubana namwe. Group yacu WhatsApp ugana rwo rurafunguye, tugira ibihe byiza. Nsuhuza cyane Martin Daddy Felix Canada, nsuhuza cyane, nsuhuza akanda barimo God Albert n'abandi benshi tubana umunsi ku munsi ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Mwese mbasuhuza kandi mbabwira ko mu by'ukuri muri abantu b'abagabo cyane. Reka rero twanzike, birumvikana tugiye guhera mu burasirazuba bwo hagati tureba muri rusange. Reka tuvuge ku bijyanye na Iran ndetse na Israel, ari nako tuza kuba dukomoza ku bitekerezo impande zombi cyangwa se icyo impande zombi zivuga ku bushotoranyi kuri site nucleaire za Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran ni Ali Khamenei yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel nibihuriza hamwe bakarasa site nucleaire za Iran, nayo izasubiza kandi igasubizanya uburakari ndetse n'ubukana bwisumbuyeho. Iran na Israel bamaze igihe bahangana bikomeye muri buka deba y'umwaka ushize guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ubwo habagaho tic-tac za misile ballistique, ubwo Iran yarasaga muri Israel isa nk'iyihora ku bitero bikomeye cyane n'imfu zari zimaze iminsi zibasira abayobozi bakuru b'imitwe Iran itera inkunga, habe aba Houthis muri Yemen, habe Hezbollah ndetse na Hamas muri Gaza. Iyi mitwe yose ari maze igihe ipfusha cyangwa se abayobozi bakuru mu nzego z'igisirikare ndetse na politike bicwa. Ubwo yicwaga rero umwaka ushize tariki 27 z'ukwezi kwa 9 ni Hassan Nasrallah, umuyobozi w'ikirenga w'ibihe byose ufatwa nk'ishami ndetse n'igicumbi cya Hezbollah. Hassan Nasrallah tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibwo Iran yagabye ibitero bikomeye birimo n'ibihorera abadiplomate babo bari baragiye bicirwa muri ambasade zitandukanye mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bitandukanye, habe muri Syria ndetse no mu bindi bihugu. Ibi byatumye Israel nayo isubizanya uburakari. Iran yirinze gusubiza, ibihugu byombi bisa nkaho byahise bitangira kurebana y'ingwe. Iran tangira guhishura ububiko ifite bw'intwaro ziremereye hirya kure cyane mu butaka munsi mu birometero byinshi, aho Israel idashobora kurasa. N'ubundi bisanzwe bizwi ko ibigo by'ibanga by'abanya Iran byinshi muri byo byibera kure cyane mu ndiba z'ubutaka. Kuri ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye ku Republicain Donald J. Trump bamaze iminsi basa nk'abahiga cyane, basa nk'abahigira gusenya ndetse no kurandura projet nucleaire za Iran, ndetse ibi ngo bazabikora ku bufasha bazaba bafashijwemo na Israel, cyane ko inzego zabo z'ubutasi Mossad zicungira hafi akantu ku kandi
ziba zireba muri rusange ibyo Iran iri gukora. Kuri ubu rero hamaze iminsi havugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bari gutegura ibitero bikomeye kuri site nucleaire za Iran. Umuyobozi w'ikirenga rero yamaze kubatangaza iby'aya makuru tugiye gusubiramo, yihanije ndetse avuga adategwa ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitero cyose kizibasira site nucleaire z'aba banya Iran ubwo bazafata ko ari ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Birumvikana Israel ntabwo isanzwe iri kure cyane y'igihugu cya Iran, hacamo ibihugu bike nka Iraq ndetse na Jordania. Ngo birumvikana ko misile zabo balistike no muri zisanzwe zambukiranya amadrone asanzwe ava muri Iran akomeza agana muri Israel. Ubu rero ngo noneho bazahita bahura n'ishyano rikomeye batigeze babona mu mateka yose ya Israel ya vuba aha. Israel yashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Israel nayo ikunze kuba yizerera mu bwirinzi bwayo, bafite Iron Dome, bafite David Spring, bafite n'ubundi bwirinzi bwinshi, bafite n'icyitwa Iron Beam ikoresha laser. Bakunze kwizerera mu bwirinzi bwabo, ariko kandi banafite Kirimbuzi. Israel ni kimwe mu bihugu bizwi ko bifite Kirimbuzi cyangwa se bizitunze, ariko bigoye nanone kubonera ibimenyetso. Nuko gusa bizwi ko itunze arme nucleaire, ariko usabwa ibimenyetso byo kugaragaza koko niba zitunzwe, ese niba zitunzwe zirihe, bimeze bite, ibimenyetso nushobora kubibona. Niko Israel ikora, ni nakimeze muri rusange. Makuru y'igisirikare cyabo akunze kuba ari ibanga rikomeye. Ariko ibi byose rero inzego z'ubutasi z'abanya Iran nazo zikaba mu by'ukuri zemeza ko zamaze kuba zibica amazi, zikaba zemeza cyangwa se zitangaza ko nazo zizaho zishobora kurasa Israel ikaba yajya hasi, bitari byo gupfa kurasa Buhumyi, barasa Tel Aviv cyangwa se Jerusalem n'ibindi bice by'ingenzi cyane. Niko byagaragaye mu bitero by'umwaka ushize, ise nkaho Iran yarashe Buhumyi, ariko Israel ijya kusubiza Iran yarashe mu bice by'ingenzi. Ari nacyo kintu Iran navuga ko cyayikomerekeje, imara igihe idasa nkaho ivuga cyane kubera bitero Israel yagabye tariki 28 z'ukwezi kwa 10 niba mbyibuka neza. Umwaka ushize byasubizaga ibitero bya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10. Abahanga bavuga ko Iran izongera kubaka ubushobozi nk'ubwo ifite mu bijyanye na gisirikare nyuma y'imyaka 2. Ari bwizongera kubaka ubushobozi bwa gisirikare, nibwo benshi babitekereza, kuko barashe kuri site militaire zabo nyinshi ndetse barasa no kuri site nucleaire byaje kumenyekana nyuma. Muribuka ko byabyaye debat, benshi bavuga bati na site nimwe nucleaire Israel yarasheho, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden yaramaze iminsi abuza ubutegetsi bw'i Tel Aviv kwirinda kurasa kuri site nucleaire za Iran. Kuri ubu rero noneho siko biri, abo bari abademokrate, kuri ubu hari abarepublicain. Ari cyo kibazo kiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usanga buri myaka 4 policies zabo zita zindagurika. Mushobora kuba mwari inshuti, ariko nyuma y'iyo myaka 4 mukatamo babanzi. Urugero rwa hafi n'Ubushinwa. Muribuka ko ku butegetsi bw'aba democrate Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari shushusheri. Kuri ubu rero siko biri, hamaze kwinjiramo aba republicain. Trump ni umuntu ureba inyungu cyane, ariko nahoze mbona avuga ko ari ngombwa ko agabanya imisoro. Nahoze mbona avuga ko ari ngombwa ko aganira n'Ubushinwa bakareba uko boroshye n'imisoro. Ubwo nabyo n'indi ngingo twazagarukaho byimbitse, tukareba icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho ziri kugenderaho. Muri rusange nuko bimeze. Iran iraraswa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaza kumva bimwe mu birindiro bafite n'amato yabo y'intambara ya Craft Quarry yangira ngo Gerald Ford iri mu burasirazuba bwo hagati, n'andi mato yabo manini ari muri biriya bice izitwa naval vessels ziri muri biriya bice. Ubwo Iran ishobora kubyibasira, ishobora gukoresha misile zose zihambaye cyangwa se igatuma kuba Houthis. Houthis navuga ko ari wo mutwe witwara gisirikare ariko utunze misile ballistique. Ngira ngo Houthis baratunguranye cyane, bafite ibikoresho na Hezbollah idafite, bafite ibikoresho Hamas nyine birumvikana. Hamas ntabwo yabitunga muri Gaza. Houthis baratunguranye, batunze ibikoresho bimwe mu bihugu cyangwa se bimwe muri za leta z'ibihugu zidatunze. Nubwo Houthis nabwo bifata nk'igihugu, kuko bifata nk'igisirikare cy'igihugu, kuko ukuntu bameze muri Yemen nibo bagenzura umurwa mukuru Sana. Ingabo za Yemen zigenzura igice cy'amajyepfo niba nibeshye, Houthis baragenzura igice cy'amajyaruguru kirimo n'umurwa mukuru Sana. So birumvikana ko ku rundi ruhande ushobora kubabona muri angle y'igisirikare cy'igihugu, ariko usanzwe ari umutwe witwara gisirikare. Niwe mutwe witwara gisirikare wagerageje kugaragaza ko ufite misile ballistique, nabikomojeho ko barashe Tel Aviv. Ntago
ibyo rero ingingo yihariye cyane na byinshi byasenywe n'abaturage ndi kuvuga ariko ku ruhande rw'abasivili birumvikana no misile balistike kubise byinshi birangirika muri kino kigo cya gisirikare hafi ya Tel Aviv naga gace nyirizina katangajwe ariko harashwe misile balistike birumvikana niyo bashobora guca mu jisho Iron Dome z'abanya Israel birumvikana ko abahotisi batoroshye bamaze iminsi bagabwe bitero n'ubwami bw'abongereza Royal Air Force ubwo ni igisirikare cy'ibwami cyo mu kirere cy'abongereza US Air Force yabarasheho IDF gisirikare cya Israel kibarasaho bamaze iminsi bahora n'isanganya nabo no mu gusubiza bagenda basubiza bihambaye cyangwa se bikomeye barasa cyane kuri biriya bice birumvikana bice by'ingenzi cyane hariya muri Israel. Reka rero mve hano mu burasirazuba bwo hagati ubwo mwamaze kumva ko Iran yiteguye nayo kuba yahita irasa muri Israel ubwo ni kureba niba koko imigambi Trump afite azayishyira hanze sa site nucleaire z'abanya Iran. Twamaze kugana mu burasirazuba bwa kure turi mu gace ka Kashmir na gace kagenzurwa n'Ubuhinde ariko ni igice n'ubundi Pakistan nayo ihora itangaza ko ari igice cy'ubutaka bwabo. Aya makimbirane mwumva cyangwa se muri kubona vuba aha yatangiye n'umunsi wa tariki 22 z'ukwezi kwa kane ubwo ibitero bikomeye cyane byumvikana mu gace kitwa Hagam na gace kari hano muri Kashmir. Ibyo bitero byagabwe n'imitwe yitwara gisirikare cyangwa se imitwe nyeshyamba ikorera muri Pakistan. Ibyo bitero byese byica abasaga 26 ndetse binarimo bamwe muri ba mukerarugendo kuko kari agace ka Kashmir na gace k'imisozi miremire na gace urebye wavuga kariho cyangwa se gase nk'agafashe ku ruhererekane rw'imisozi miremire imisozi izwi ku isi ya Himalaya inarimo umusozi wa mbere muremure ku isi. Muri rusange Pakistan yahise ihakana ibyo ari byo byose bishobora kwikurura muri ibyo bitero byari byabaye igaragaza ko nta hantu na hamwe rwose ihure n'ibi bitero byagabwe n'imitwe twara gisirikare yo muri Pakistan ariko ibi ntago Ubuhinde bwahise bubyumva. Hahise habaho rero gufatirana ingamba ndetse no kugenda bangiza amwe mu masezerano bari bafite. Ubuhinde bwahise bukora icyo nakita quick reaction buhita bwirukana abadiplomate bose b'abanya-Pakistan bari imbere mu Buhinde. Ubuhinde bwahise buhagarika iby'amasezerano yamenyekanye cyane yitwa Indus Waters Treaty n'amasezerano yasinywe mu 1960 n'amasezerano agena ugusangira amazi hagati y'Ubuhinde na Pakistan navaka rimwe mu masezerano ahambaye yasinywe mu kinyejana cya 20 ubwo abakurikirana cyangwa se abakuru bakurikira Isonga News nabonye statistike zacu zigaragaza ko hari bamwe mu badukurikira bafite hejuru y'imyaka 70 no muri gukabaka muri za 80 birumvikana ko abo bo muri za 80 abagereza gukurikirana politiki muri iyo myaka aya masezerano murayazi na masezerano amenyekanye cyane. Mu gihe kandi n'ubundi Buhinde bwahise bukoreraho visa abanya-Pakistan birumvikana ko ubu rwose kwinjira muri Pakistan bisaba guhonda ku rugi. Byongero rero Ubuhinde bwese bufunga imipaka ku butaka ndetse no mu kirere. Ibi ngibi rero nabyo Pakistan yigeze byihanganira nayo yahise isubiza ihagarika amasezerano yitwa Simla Agreement n'amasezerano y'amahoro yasimwe muri 1972. Ubuhinde ndetse nabwo Pakistan yahise yirukana abadiplomate b'Abahinde ndetse itifunga n'ikirere cyayo ndetse inahagarika amasezerano y'ubucuruzi igirana n'Ubuhinde. Birumvikana ko imipaka yose yahise ifungwa. Ku rundi ruhande ariko ntabwo Pakistan bigaragaza ko imipaka yose ibuhuza n'Ubuhinde ntabwo yose ifunze ariko Ubuhinde bwafunze imipaka yose ibuhuza na Pakistan. Kugeza kuri ubu rero ibihugu byombi ubundi bisanzwe bifite ubushobozi ndetse muri iyi minsi ya vuba aha reka mbanza avuga ku bijyanye no gukozanyaho cyane ko byose binatangira kugenda bikozanyaho habaye kurasana gukomeye tariki 25 kuzamura habaye kurasana gukomeye mu gihe ibihugu byombi bisanzwe bifite ubushobozi bwa gisirikare. Muri rusange Ubuhinde busanzwe bufite indege zo mu bwoko bwa Rafael indege zikorwa n'Abafaransa ndetse bunafite ubwirinzi bukomeye bubarwa mu bwa mbere mu isi bwa S-400 bw'Abarusiya. Mu gihe Pakistan isanzwe ifite indege zambaye zitwa G10 indege z'ikiragano cya 5 z'Abashinwa ndetse bafite n'ubwirinzi nabwo bubarwa mu bwa mbere mu isi bwitwa HQ9 bw'Abashinwa. HQ9 bivuga ko iri mu bwirinzi bwa butatu bukomeye mu isi iyo bari gukora igereranya mu bwirinzi buhambaye. Birumvikana ko impande zombi zifite uko zishobora kurinda ikirere ndetse n'uko zishobora kugaba ibitero. Iyi G10 y'Abashinwa niyo mu kiragano cya 5.
iyi Rafale y'Abafaransa niyo mu kiragano cya gatanu, ndetse Ubuhinde bunafite ubushobozi bwo kwikorera izindi ndege z'intambara kuko igihugu cyikorera arme nucléaire, ntabwo rwose kinanirwa gukora indege y'intambara ndetse yihuta muri rusange. Uko rero ibintu bimeze, hari amwe mu masezerano agiye akorwa ndetse hagenda habaho byinshi bitandukanye muri kano gace ka Kashmir, ibihugu byombi bipfa, ariko ntago kugeza kuri ubu UN irabasha guhuza zino mpande zombi cyangwa se ngo bibe bizwi neza ko kano gace nk'uraka igihugu runaka. Ibihugu urugero ndi butange nk'ibihugu nka Iran yagiye ikora ibishoboka byose, ndetse kuri ubu ngubu nabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran bita Abbas Araghchi yamaze kuba agenderera Pakistan, ndetse biteganyijwe ko agomba no kugera mu Buhinde kugira ngo arebe ko yahosha ino ntambara y'ibihugu byombi bitunze kirimbuzi itazaba ngari. Nabonye kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya nawe Sergei Lavrov nawe rwose ari kugaragaza ko yifuza guhuza zino mpande zombi zihanganye. Niko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo bivugira mu maredo ya kure, ntago tuzi cyangwa se nta na hamwe agaragaza ko abadiplomate b'Abanyamerika baba biteguye kwita abagenderera cyangwa se ngo babajye kubarizwa muri kariya gace bagira ibyo bakora. So icyo tuzi nuko Iran n'Uburusiya bagomba kuba aribo bahuza, cyane ko bino bihugu byombi ari ibihugu navuga ko biri muri blocks zimwe. Nk'Ubuhinde buri muri BRICS, ngira ngo na Pakistan yarajoininze, kandebe yari ifite icyifuzo, reka turebe nihutishe, meruka Pakistan ifite icyifuzo cyo kwinjira muri BRICS, sinzi niba yaragezemo, reka nze ndebe nihutishije kuri internet rebe niba Pakistan iri muri BRICS, gusa imaze iminsi igaragaza ko yifuza kwinjiramo. So birumvikana rero nk'ibihugu bisangiye icyo nakita nk'ibitekerezo bimwe by'ubukungu, cyane cyane nk'ibi biri muri BRICS, bloc economic yo yibanda cyane ku bucuruzi, nakabuza Iran ndetse n'Uburusiya bagomba kugiramo uruhare, cyane kandi ibihugu n'ubundi bisanzwe bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika of course. Ni mu gihe kandi ndabona internet itari kunkundira neza, ariko ndibaza Pakistan ishobora kuba yarinjiye muri BRICS, yari imaze iminsi igaragaza icyifuzo, gatube turetse kubyemeza, ubwo nibikunda ndaza kuba nababwira, nibinkundira ndaza kwita mbabwira uko bihagaze muri rusange. Ni mu gihe rero n'ubundi ikindi twavuga ku bibera mu burasirazuba bwa kure, kuvuga Aziya yose, Aziya muri rusange, ikindi twakomozaho ni ikijyanye n'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa nabwo ubwo tubihurije hamwe muri politike, nubwo byo bivugwa nka global politics, kuko ibibazo by'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi akenshi usanga bireba isi yose. Ikibazo cy'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko gihagaze cyangwa se uko kimeze kuri ubu, ni ikibazo gishingiye ku bucuruzi. Amerika iherutse kuzamurira imisoro byinjira muri Amerika biturutse mu Bushinwa. Mu gusubiza rero ubu butegetsi bwa Xi Jinping nabwo bwahise buriyakitinga bikomeye, nubwo imisoro sofa iri ku kigero kirenga 220, Ubushinwa bwese buzamura bugeza ku 145 niba nibeshye. Hano rero Ubushinwa buhagejeje ntabwo bwigeze bugaragaza ko bwifuza kongera kuharenza ngo bujye mwihangana rikomera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri rusange uko ibintu bimeze nuko Trump asa nkaho yashyize agapira hasi, za mvugo zikunda gukoreshwa z'ubu bisa nkaho yoroheje, ari kugaragaza ko yifuza kuganira n'abategetsi b'i Beijing, mu gihe Ubushinwa nabwo bwagaragaje ko buri open anytimes bwaganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zaba zifuza nyine ko baganira kuri bino byerekeye ubucuruzi, kuko n'ubundi uko isi imeze ntago bino bihugu byombi by'ubuhanganye bukomeye ntago byabaho bishwana, ntago byabaho bidahuza. Icyo kintu gihari cyonyine, icyo kintu gikwiye kumenyekana muri rusange. Ubushinwa na Amerika bidahujije mu buryo bw'ubucuruzi, ngira ngo ubukungu hafi mu isi bwakitura hasi. Niko bimeze, niko ubukungu bw'isi bwubatse. Birumvikana rero ko dukeneye partnership, dukeneye imikoranire hagati y'ibihugu byombi kugira ngo isi muri rusange ibintu bikomeze bigende neza. Nubwo Amerika inyuzamo ukumva ngo ibikoresho by'ikoranabuhanga bituruka mu Bushinwa ntibabishaka, za telefone, imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi, deja ni competition, ariko ni competition navuga Trump sindi buze kuvuga ko atari umuntu w'umunyabwenge, kuko buriya kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kabikora no kumenya gukorana na deep state. Arabona njya numva ngo nawe Amerika wayiyobora bitewe nuko deep state ariyobora, ariko nanone kumenya gukorana na deep state ya Amerika nabyo nitubyita ibintu byoroheje. Ni umugabo w'umuhanga muri rusange. Uyu mugabo gusa ukunze kutavugwaho rumwe mu byemezo afata, nk'ubu amaze gufatira Ubushinwa ibihano
cyangwa se umugabo ugira ngo abashaka kuvugwa none ari gutangaza ko ashaka kuganira nabo. Ushobora kwibaza se yagiye kubifata ubundi atazi ingaruka abajyanama, so ni byinshi muri rusange. Reka turebe icyo biza gutanga niba bano bategetsi bombi bazaganira inkuta z'i Beijing ni Washington zizongera kwegerana, tuzamenye ko bihagaze muri rusange. Reka rero nge mbashimire cyane ubundi Imana n'imigisha n'ibikabure kubana namwe, blessings of blessings, twongere tubona amasaha ari imbere tuganira ku biganiro nk'ibi.